Ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda ni National Resistance Movement cyangwa se NRM ryatangaje ko Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 80 hazongera kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu muri 2026. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Museveni cyatangajwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe amatora muri NRM Tanga Odoi mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye ku cyicaro gikuru cy'iryo shyaka i Kampala kwa 23 Kamena 2025. Tanga yavuze ko kuwa 28 Kamena 2025 Museveni azashyikirizwa inyandiko zimwemerera guhagararira NRM mu matora ya perezida. Byitezwe ko mu Museveni yazahatana nabo mu matora harimo umunyepolitiki Robert Kyagulanyi wamenyekanye mu muziki nka Bobby Wine. Ni nabe bari bahatanye muri 2021. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda n'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe muri Mutarama 2026. Museveni yayoboye Uganda kuva mu 1986 ibimushyira ku mwanya wa kane ku rutonde rw'abayobozi bo muri Afrika batinze ku butegetsi. Inkuru yuko agiye kongera kwiyamamaza ibaye kimomo mu gihe hari benshi bari biteze ko mu matora akurikira azaho umwanya umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ibyo kuba yasimburwa na General Muhoozi kandi byavuzwe kenshi mu cyiswe Muhoozi Project bisakazwa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko uyu musirikare yabihakanye muri Nzeri 2024 asobanura ko ashyigikiye ko umubyeyi we azakomeza kuyobora.